guna lah. Kita wah. Dewa sih. Gawat ya bro, gawat. Undungin cang nih kantor polisi, gawat. Mungkin gawat ini mesti ngeling Win. Motor cang hilang, tahu aja memen itu hilang. Hilang. Ini dah jane. Iya dong jadi ke kantor polisi. Stop. Hijau motor sini lah. In petawang tunggu silang nih sing bin metakon aja cang. Maksud canggih itu kejadiannya Neng, dajane di mall. Mungkin kejadiannya, coba jelasan oleh semalu. Kan gini, deket cang di mall, cang menjalan, langsung cang makipan Arab Kori. Konde 5 detik bu hilang motor cangnya. Motor apa konde 5 detik bu hilang? Coba ulang penjelasan, nak sih ngerti nih. Wih, untuk genci sih ngerti, kata apa bacine, main cang jelasan ini. Kene, deket cang di mall, cang motornya dini, langsung cang berjalan, langsung cang makipan Arab Kori. Konde 5 detik bu hilang motor cangnya. Si penjelas hilang motor cina dini, si makipaan mai. Coba ulang penjelasannya. Kan gini, deket cang di mall, cang motornya dini, langsung cang berjalan, langsung cang makipan mai. 5 detik bilang, aduh nih lama-lama nih. Si motor sini dini, si makipaan mai, si jelas hilang. Mungkin si ke dini si mau coba kamu. Si, wih, si jelas hilang.